Dobro večer, dragi ljudi. Srećan početak posta svima koji su juče krenuli. I dobrodošli u naše novo druženje. Dobrodošli u još jednu reiki meditaciju koju sam se odlučila da uradim pre 15 minuta. Vikend sam provela na Zlatiboru na jednoj divnoj biznis konferenciji našeg tima i sada onako sa prelepom energijom, prepuna onako divnih utisaka, eto mene tu da podelim to sa vama. Ja verujem da uvijek kada smo u nekoj dobroj energiji, u dobroj vibraciji, da trebamo to nekako širiti dalje. Dok svi šire samo nekakve negativne vesti, loše neke stvari, ja to ne želim. Pogotovo ne na mom profilu. Voljela bih da je tu moj profil jedna divna bašta koja nudi lepu energiju. I negdje to mi je poenta postojanja ove moje stranice, kao i moje grupe Reiki Dodir duše. Ko nije u toj grupici, ljudi, slobodno uskočite. Tamo ćete uvijek vidjeti kada budu ovi live-ovi. A ja ću samo minut potrošiti da vidim, da podijelim, ako mi bude dozvolio Facebook, da ovaj moj live podijelim i na mojoj na mom Facebook profilu, ne Facebook stranici. Ako se bude ulogovao sada. Nadam se da hoće. Nekada hoće, nekada neće. Sad ćemo da vidimo. Neće, nema veze. Uradit ću to posle, podelit ću kasnije. Ljudi, a vi kogod želi, može podeliti ovaj live kako bi on došao do što većeg broja ljudi. Jer uvijek, što nas je više, to je uvijek bolja energija. Radujem se što ćemo se večeras družiti i radujem se što ćemo raditi jednu meditaciju. Ovako mi je došlo, bukvalno razmišljala sam na koju bi temu mogli da meditiramo i negdje mi je došlo da meditiramo za ostvarenje neke želje, nekog cilja, nečega što nam je važno. Eto, imate li neke želje, neke ciljeve koji su vam važni ili ste možda trenutno čak izbunjeni pa niste ni sigurni da li je to vaša želja ili jednostavno hoćete da dobijete negdje neku jasnoću. Napišite znači ovdje u komentaru da, to znači da ćete učestvovati u Reiki tretmanu i meditaciji. Reiki energija ide sve vreme kako ide live. Ja uvijek to, kada radim moje live-ove, ja uvijek dam nameru da Reiki energija ide. Tako da ako želite energiju možete primati i ne morate ako ne želite. Za one koji možda ne znaju šta je to Reiki, kako to ja sad da dajem neku dozvolu tamo, možete i posle ovog live-a, možete i sada dok traje live, otići na sajt Ministarstva zdravlja, ukucati Reiki, sajt Ministarstva zdravlja Srbije, vidjet ćete jedan tekst, Reiki grana tradicionalne, alternativne, komplementarne medicine, znači poput akupunkture, akupresure, s tim što se ništa ne radi pomoću bockanja, pomoću seckanja, pipkanja, sve se radi nežnim dodirom ili slanjem energije na daljinu. Svako ko je malo više proučavao Teslin rad i uopšte ko je malo upućeniji u to kako energija radi, zna da za energiju, kako kažu, nije važan ni prostor ni vreme. I isto tako, kako je Nikola Tesla stalno pričao, svi smo mi nevidljivim nitima povezani i da smo svi u tom nekom velikom energetskom polju. Nekoga zove univerzum, nekoga zove Bog, nekoga zove kako god, kvantno polje, raznorazni nazivi postoje za to čega smo svi deo, ali negdje smo svi svjesni da postoji nešto što je mnogo veće od nas i što negdje nekako utiče iz nas. Evo, možete napisati da i napisati odakle ste. Tako da, ja sam već 7 godina u Reikiju. Sad za vikend bit će Reiki obuka, znači u subotu, to je 23.3. prepodne. Biće Reiki obuka 1. stepena, tako da ko želi da nauči Reiki, sa 1. stepenom možete da radite Reiki tretmane, ali osoba mora fizički da bude prisutna. Na 2. stepenu se uči da se šalje energija na daljinu, u prošlost, u budućnost i da se rade tako neke naprednije stvari. 3. stepen je već majstorski i 4. učiteljski. Također, ako ste već u Reikiju i ako bi negde voleli da još dublje uđete u svet ličnog rasta i razvoja, za vas je program Metamorfoza. Nije to neophodni uslov da ste u Reikiju, ali negdje tako nekako ispadne da svi ljudi koji su na tom mom programu nekako su već ušli u Reiki i moj život je ispunjen ljudima koji se bave Reikijem na ovaj ili onaj način.
ili samo vole reiki tretmane. I meni je to mnogo drago da je tako. Čak i u mom timu u network marketingu gdje radim godinama od 2014. godine sa proizvodima od aloe vere, možda ste i čuli za to, možda i niste, možete biti i deo mog tima, to je američka kompanija Forever, ali mi je zanimljivo da je u mom timu skoro svi su reikisti. Znači 90% mojih saradnika su ljudi koji se bave ličnim rastom, razvojem. Zašto? Pa zato što je meni to važno. Meni je važno da ti ljudi sa kojima sarađujem, koji su u mom timu, da prvo govorimo istim jezikom, da se razumemo, da se ne osuđujemo, da se jednostavno prihvatamo i podržavamo. I ja mislim da sam stvarno kreirala jedan jedinstven tim na svetu. Da takav tim bukvalno ne postoji. I mnogo sam ponosna na to, što sam to prepoznala i što sam negdje počela da gradim tu priču. Dakle, sa mnom možete raditi na više načina. Jedan je da naučite reiki, drugi je da dođete na program Metamorfoza, to je program ličnog rasta i razvoja. On traje 4 mjeseca, mi smo krenuli sada u martu i znači 10. marta smo krenuli, tek smo, 8 dana kako program traje, tako da možete se uključiti u svakom trenutku, bolje se priključite što pre, jer ćete tako dobiti najviše. I znači obrađujemo teme koje su svima nama važne. Nama je čast da budemo tvoji saradnici i da imamo tebe za mentora i dušu koja nas čuva i vodi. Hvala ti, Katja. I meni je čast zaista što imam tako divne duše u svom timu. Zaista. Sam beskrajno zahvalna što zajedno rastemo i razvijamo. I razvijamo se i napredujemo. Ja ću pustiti naravno muzikicu da ide. Dakle, vi samo napišite da u komentaru ako želite primati reiki energiju dok ide ovaj live. Nećemo predugo večeras, 20 minuta, pola sata. Već od 9 imam timski sastanak sa mojim saradnicima. A vi ako želite, sutra je uživo, znači to je sreda, 23. u hotelu Jump In, ako ste iz Beograda. Možete doći, možete se upoznati sa mnom, možete čuti kako mi to radimo, šta radimo, kako pomažemo ljudima da čuvaju zdravlje, ali i da pokrenu neki svoj internacionalni posao koji možete raditi i od kuće, a možete ga raditi i uživo, ko što evo sutra. Ne znam, ja sam ga dosta radila online, ali ljudi, taj ljudski kontakt, zagrljaj, dodir, osmesi, energija koja je tamo. Javite mi se posle live-a. Dakle, to je sutra od 18 časova u hotelu Jump In. Ako vas zanima kako da čuvate zdravlje uz pomoć prirodnih proizvoda i da možda pokrenete neku poslovnu mogućnost, to je to. A sad idemo dalje. Dakle, ja sam vam multipraktik osoba, vodolija. Meni nije dovoljno samo jedna stvar, nikada nije bilo, nikada biti neće. Ali opet, pod znacima navoda, nije mi dovoljno jedna stvar. Negdje poenta svog mog rada jeste prevencija i pomoć ljudima da budu zdravi. Ali kad kažem zdravi, ne mislim samo da nemaju bolest, nego da budu emotivno zdravi, da budu fizički zdravi, da budu duhovno zdravi. Mnogi ljudi su zdravi, ali nisu isceljeni i imaju gomile problema i izazova, anksioznosti, depresije i raznorazne stvari koje ih muče. Negdje meni je cilj i kroz taj moj online program Metamorfoza da vam pomognem na putu vaše lične transformacije. Kao neko ko je i sam prošao mnogo transformacije i više puta bacao bombu na svoj život i na svoj posao i na neke stvari. Jednostavno, kad shvatite da niste drvo i da imate pravo u svakom trenutku svog života da kažete meni se ovo više ne sviđa, ja ovdje više nisam srećna, nisam zadovoljna, moje potrebe nisu ispunjene, da li su duhovne, fizičke, emotivne, psihološke, bilo koja vrsta potrebe i ako shvatate da više to nema smisla za vas, i žao mi je što mnogi ljudi ostanu tu gdje jesu i ne uzmu, kao da onako, pomirili su se sa svojim sudbinom, sa svojim životom i to je to. Tako se očekuje i tu sam i meni je to žalosno. I meni je cilj negdje i kroz sve ovo što radim da ohrabrim i osnažim ne samo žene, volim da radim i sa muškarcima, ali 90% žena više nekako je u ličnom rastu i razvoju. Ali to osnaživanje, ohrabrivanje, to da pomoć i podrška nekome da raširi svoja krila, da krene neke nove faze života, da donese neke odluke, to je ono što mene najviše onako
što bi se reklo, veseli moju dušu kad vidim da od jedne nesigurne osobe, od jedne zatvorene osobe, kao što sam i ja bila, do jedne osobe koja nije znala šta će sa svojim životom, da se tu predamnom rađa jedno biće koje zna šta želi, koje zna kuda ide, koje negde preuzima odgovornost za sopstveni život. I ja sam ranije onako baš dosta molila sam ljude da im bude bolje, davala sam im prilike u smislu da pokrenu i promene nešto u svom životu. Taj moj program Akademija svjesnosti bio i besplatan za mnogi. Znači ja sam bukvalno od 20 ljudi ja pustim, 12 ljudi budu besplatno na tom programu. Samo sa ciljem da im bude bolje, samo sa ciljem da neke stvari unaprede, ali verujte mi, većina tih koji su bili besplatno nikad ništa nisu preduzeli, nikad ništa nisu usvojili. Zato se ljudi ide na programe, ne ono kao da bi presipali iz šupljeg u prazno, to možete i sami da radite, ne, nego zato da bi primjenjivali stvari. Jer mi sve znamo, kad ja nekom kažem jel radiš, jel znaš što, znam, ali kad vidite onako kao gdje je ta osoba u svom životu i koliko je nezadovoljna, pa zapravo vidite, nerviram ovdje jedan pramen, vidite zapravo koliko osoba to super što zna, ali koliko se primjenjuje. Ako ste spremni, eto, svašta nešto sam vam rekla. Dakle, ajde da rezimiramo. Sutra u hotelu Jump In je biznis prezentacija wellness i zdravlje. Ko hoće da čuva zdravlje i da možda bude deo mog tima, može mi se javiti porukom u inbox ako ste iz Beograda i okoline i dođite sutra u Jump In od 18 časova. Ali morate rezervisati mjesto, ne možete samo da banete. Jer je tačan broj mjesta. Druga stvar, Reiki obuka je u subotu 23.3. od 10 ujutru, od 10 do 1. Tako da ako ste rešili da najzad naučite Reiki i da više ne odlažete 100 godina to, ko što verujem da mnogi radite, ja sam 3 godine odlagala Reiki, možda vas ima i gorih, i za mnoge stvari u životu samo žalim što sam ih toliko razvlačila. Ne žalim ništa što sam uradila, ne žalim, samo žalim što neke stvari nisam bila brža, bila spretnija i bila odsečnija i onako, čim vidiš da nešto nije dobro, sječi, pričaj, radi, akcija, nešto preduzmi, ne čekaj da ti se samo od sebe sredi. Jer neće, ljudi, neće. Nažalost, ali neće. Sad idemo vi pišite da u komentaru ako želite da primate energiju, podelite ovaj live ako mislite da vam služi i ako će nekoga možda razveseliti, dotaći. Kad rekoh razveseliti, moram vam ispričati jednu presmešnu situaciju. Juče sam se tako obrukala pred 7-8 predivnih žena da je to neverovatno. Znači, juče smo u hotelu Moskva imali jednu biznis kaficu i okupljali smo svoje saradnike i pozvali smo nove saradnike, potencijalne saradnike, da dođu i budu sa nama i da se upoznamo, da čuju kako mi radimo, šta radimo. I došla je to jedna nova potencijalna saradnica u našem timu. Znali smo se 10 minuta i sad mi sedimo, pričamo, smejemo se, lepa energija, atmosfera, pijemo kaficu. Doduše, ne sam krenula da postim, nisam pila kafu, pila sam neki sokić sama. I, u Rijeci se vidimo uskoro uživo. Vidim neko je iz Rijeke. Sad dalje. I u jednom trenutku htjeli smo da se slikamo. I ja željela sam u svojoj torbi da nađem tripod za slikanje ovo, kako se zove, selfie štap. I krenula sam ja lepo da rovarim po torbici, krenula, a osoba sa kojom se poznajemo 10 minuta 15, ovako me gleda i smeje se. Ja se pitam što me tako gleda, što se smeje. I svi gledaju u mene, a ja rovarim po torbici sa obe ruke, onako kao u crtenim filmovima, i pokušavam naći. I vidim da je neki čudan sadržaj u toj mojoj torbi, dok nisam shvatila da to uopšte nije moja torba, nego torba od te potencijalne saradnice koja je došla tu sa nama i rekla, pa kao, baš mi je drago da ti se sviđa moja torba, i počela, i kao, samo se ti posluži, nije problem. Ljudi moji, kakav blam. Znači, toliko smo se smejali da smo plakali od smeha i mnogo volim te trenutke. Znači, kada
toliko se smejete da počnete da plačete od smeha. Kada vas zaboli stomak. Ako ste umorni više od negativne okoline, od negativnih kolega, šefova, atmosfere na poslu i treba vam neko osveženje, treba vam neka promjena, ljudi, pišite i javite mi se. Znači, imat ćete jednog mentora koji sve je samo ne klasičan, sve je samo neobičan, sve je samo ne po PS-u. Ali dobro, ako ste spremni tako na ludu avanturu da vam ja budem mentor u poslu, pišite mi, pa ću vam objasniti šta i kako. Dakle, sutra je Hotel Jump In. Sad, da krenemo. Mislim, još mi je smešno, zato što su mi opet izašle slike ove od juče i koliko smo se i kako smo se smijali zbog ovog mog rovarenja po tuđoj torbi. Nemam običaj da to radim, ali... Tražim neku muzikicu koju ću da pustim u pozadini i da krenemo. A vi možete u komentaru napisati da, ako ste se naknadno pridružili. I krećemo. Ide li ovo muzika ili... Aha, ide nešto, pa da neće biti preglasno. Pa da krenemo. Duboki udah, lagani izdah. Duboki udah, lagani izdah. Duboki udah, lagani izdah. Samo dišite, eto, to je sve što tražim od vas. Sa svakim udahom osvestite, krećemo od vrha glave. Naša pažnja ide na vrh naše glave. Na 7. našu čakru, krunsku čakru. Sada ćemo polako spuštati svoju pažnju na naše oči. Neka sav vaš fokus bude na vaše oči čorneje. Sada ćemo fokus pomeriti ka našim obrazima, vilici, usnoj duplji, nosu, ušima, potiljku. Čitava naša glava je ispunjena sada našim fokusom. Dakle, fokus na čitavu našu glavu. A kako znamo, energija ide tu gdje ide naša pažnja, odnosno naš fokus. Pogotovo ako vas je ovih dana bolela glava, na što su mi se mnogi žalili u porukama. Eto, neka vam služi ovaj energetski tretman. Idemo sada lagano, fokus je na našem grlu. Sada ćemo spuštati fokus ka ramenima. Spuštamo u ruke. Nadlaktice, laktovi, podlaktice, ručni zglobovi, šake, prsti. Vraćamo sada našu pažnju u naše grudi, srce, pluća, ceo grudni koš. Spuštamo sada lagano ovu energiju u gornji deo našeg stomaka, u solar plexus takozvani. Idemo sada, pažnju ćemo usmeriti na predeo oko pupka, to je naša druga sakralna čakra. Zatim spuštamo našu pažnju u naš donji stomak, urogenitalni trakt, naši reproduktivni organi.
također. Idemo sada naniže, kukovi, butine, kolena, listovi, skočni zglobovi, tabani. Spuštamo se naniže. Sada ćemo osjetiti kako iz naših tabana kreću da se granaju korenčići, da se malo uzemljemo i da izbacimo iz našeg tela svu težinu, bol, tjeskobu, nemir, sve što nam je neprijatno i što nam je onako suvišno. Kroz ove korenčiće ćemo se povezivati sa zemljom. I uživati u ovom osjećaju. Spuštamo se još niže. Kroz sve slojeve planete Zemlje dok ne dođemo do tečnog zlatnog jezgra planete Zemlje. Centar planete Zemlje. Sad ćemo povući energiju kroz naše korenje. Tu tečnu zlatnu energiju kroz naše korenje ćemo da povučemo. Kroz sve naše korenčiće, do naših tabana i do čitavog našeg tela. I dozvolit ćemo da se ova jaka energija zemlje izliva u nas. Isceljuje sve što nam je potrebno u ovom trenutku. Dozvolite da se ova energija onako raširi kroz cijelo vaše tijelo. I uživajte u ovom blagoslovenom osjećaju. Ako postite, vjerujem da će vam ovi tretmani još više prijati, jer kad postimo, naše tijelo je pročišćenije, energija ide još jače, još lepše. Ja sam jučer krenula i postit ću ceo post. Bože zdravlja, nadam se da ćete i vi, da ćete se pridružiti, pa čak i ako niste krenuli jučer. Bolje uraditi i veći deo nego ništa, ili i mali deo. I sad kad smo se ovako dobro energizovali, zamislite neku vašu želju, vaš cilj i zamolit ću vas kada se bude završio ovaj live da želja ili cilj koji su vam večeras došli, da ih zapišete. I da ih dok traje post svakodnevno, svakog jutra da počnete tako što ćete sebe vidjeti kako ste ostvarili taj cilj. Evo, na primjer, zamislite sebe, taj dan, vi ste ostvarili svoj cilj, kako ste, ko je tu sa vama, ko vam prvi čestita, šta to za vas znači, na koji način će se promijeniti kvalitet svog života. Kakav je osjećaj? Vjerujem da je božanstven. Nikada ne odustajte od svojih ciljeva. Ma koliko oni drugima djeluju neverovatno, neostvarivo, nemoguće. Da je nemoguće, to vam ne bi ni došlo u vašu dušu, u vaše srce, u vaš život. Ne biste to ni želeli da nije moguće. Da li znate nekoga ko je to ostvario? Šta vi trebate uraditi da bi imali osobine slične toj osobi koja je to već postigla, dostigla, ostvarila? Svakog dana provedite bar 5 minuta sa svojim ciljem. I gledajte čuda. Moj cilj je zabeležen da se ostvari 29. marta. I baš je blizu. Ne znam kako će se desiti, ali nije do mene. Moje je da dam najbolje od sebe i da uradim sve što je do mene, a onaj najveći deo posla dajem gore. Sad
ćemo polako da pustimo tu našu želju. Posle ćemo je napisati kad se bude završio live. Za par minuta. I lagano možete promrdati ruke, noge. Eto, to je ta jedna kratka meditacija gdje smo se lepo opustili, lepo uzemljili i lepo povezali sa našom željom, sa našim ciljem. I jedva čekam da mi pišete da li se i kada se... Mislim, ja znam da će se ostvariti, samo ćete mi reći, ej, za dan, za 2, za 5, za 7 dana, za... Ajde da vidimo, ajde da se igramo. Ako vam je ljudi služilo ovo, podijelite. Još jednom ću reći, sutra u Jump Inu imamo jednu business i wellness prezentaciju, pa koga nešto zanima na tu temu, hoće da pokrene nešto svoje od kuće ili ovako, ili uživo, može se raditi online i offline, pišite mi i zauzmete svoje mjesto sutra uživo u Beogradu. Reiki obuka je u subotu od 10 časova i program Metamorfoza traje 4 mjeseca, krenuo je pre 8 dana. Jednom nedeljno se viđamo, to je nedelja od 8 uveče, 1.5-2 radite sa mnom kao vašim mentorom i sa grupom. Tako da možete se pridružiti kada setite da ste spremni za svoju metamorfozu i svoje promjene. Ljubim vas, podelite ovaj live ako vam je služio. Volim vas. I pišite kako vam je bilo, naravno.